Iyi ndege mu bwoko bwa Boeing yageze mu Rwanda kuri uyu wa kane, ifite ubushobozi bwo kwikorera toni 23 icyarimwe. Abatumiza n'abohereza hanze ibicuruzwa bavuga ko bayitezeho gukemura ibibazo bahuraga nabyo. Hari igihe rero ufata umwanya muri Rwandair bigahuza nuko turi benshi, ukongera ukajya gusaba muri Ethiopian, bisaba iteka ko tubukinga icyumweru mbereho, rimwe na rimwe byagera ku munota wa nyuma hakaba haboneka imbogamizi z'uko umusaruro utari bugende. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest aherutse kubwira RBA ko u Rwanda rwashatse igisubizo cy'ibi bibazo, rugura indege igenewe gutwara imizigo gusa. Hafashwe umwanzuro yuko hagomba gushakwa indege nini yihariye igomba gutwara iyo mizigo, cyangwa ibyo dukunda kwita cargo, kuko n'ubundi n'indege zisanzwe hari zitwara abantu ariko n'ubundi hakajyamo imizigo mikeya. Ariko iyo ndege yo izaba yihariye kandi izagenda mu byerekezo bitandukanye, kugira ngo hari abakora ubwo bucuruzi butandukanye. Mwumvise hari abafite ikibazo cy'ibicuruzwa bitukomoka ku buhinzi ndetse n'ibindi, abakura ibintu hanze biza mu gihugu, kugira ngo mu by'ukuri ubucuruzi bugende neza hagati y'ibyo bihugu. Ubuyobozi bwa Rwandair buvuga ko iyi ndege izakorera mu byerekezo bitandukanye byo muri Afurika, uburasirazuba bwo hagati no muri Leta Zunze z'Abarabu. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare igaragaza ko hakoreshejwe inzira yo mu kirere igereranije ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2022, usanga u Rwanda rwaratumije mu mahanga ibicuruzwa bifite agaciro gasaga miliyari 84 mu Manyarwanda, naho ibyoherezwa mu mahanga bifite asaga miliyari 51 mu Manyarwanda. Kwizera John Patrick, i Kigali.